Maromo iye mohiu alfa parga deko yangi kati yango higa kaonti ma Kakamega ka tuo mar kansa gi tuo mar oko mapusore mong'ere kaka fistula bende medore e gwengego. Kolose bomba ma Kakamega, jaod gavana ma Kakamega Janet Barasa okwayo jonyuol mondo miyo wuok kendo opuonj nyithindgi kaka ginyalo geng'o iye mohiu. Omedo jiwo jonyuol mondo nene nyithindgi manyiri ma pod tindo oyudo chanjo mar HPV mar neno ni gigeng'o tuo mar kansa mar nyodo ma osebedo kalandore e kaunti no. Oyangi wachni e chenro mar thieth manono mane ochiw ne jodak makono ka idwaro mondo piny owacho konye timo chenro mag thieth ne joma ni kod tuo mar fistula. Because unajua ni kitu cha aibu, but bado hatujapata ile 100% screening or treatment. So bado tunaendelea nayo, but our challenge mostly is resources. Since 2015, we have been implementing a fistula program. In fact, we call it Restoring the Dignity of Women and Girls in Kenya. And every quarter, M-Pesa Foundation, in partnership with Flying Doctors Society and the county hospitals, we conduct fistula surgeries. Ani sasa vile walisema hapa iko ya bure, nikasema waje ni kuja hapa kwa sababu sina pesa. Nimejaribu kwenda kosi kadhaa kama miezi 6 na sijisikii vizuri, nipea dawa inapoa tu kidogo tena inaanza. Mimi nilikuwa na issues from 2018. Nimekuwa na back problem. Nimetembea kwa hospitali nyingi sana, lakini sijaipata kutibiwa na nipone. Mwaso wakati wa baridi inakuwa severe sana. Then I don't lift heavy things. Siwezi fanya kazi nzito hivyo. I felt wacha nikuja nione kama naweza kutana na specialist.